Svi ashabi su bili vojnici. Često se može čuti tvrdnja da nisu svi ashabi bili vojnici, to jest ratnici, pa čak da neki i nisu bili tako hrabri, jer su se intenzivnije bavili nekim drugim poslovima, pa je neki od njih bio trgovac, drugi učitelj, treći hafiz i tako dalje. Takvo razmišljanje je površno, pa čak i netačno. Istina je da nisu svi ashabi bili vojskovođe, niti dobri stratezi, ali vojnici, to su svi oni bili, bez izuzetka. Svi su poznavali osnove ratovanja, svi su stajali u safu kad je zatrebalo i niko od njih nije bio kukavica. Allah dželle šanuhu se obraća vjernicima pa kaže: i pripremite protiv njih koliko god možete snage i konja za boj, da time zastrašite neprijatelja Allahovog i vašeg i druge mimo njih koje vi ne znate, Allah ih zna. I šta god na Allahovom putu potrošite, to će vam se u potpunosti nadoknaditi i neće vam se učiniti nepravda. Sura El-Enfal, 60. ajet. Ovaj ajet jasno ukazuje da je vjernicima obavezna spremnost na borbu, kako vojna, tako i fizička. Nije zabilježeno da je jedan ashab izostao iz borbe namjerno, osim kad je imao opravdan razlog. Ashabi koji su iz nekog opravdanog razloga mogli izostaviti borbu, poput slijepih ashaba na primjer, tražili su dozvolu za izlazak na bojno polje jer su srčano željeli da učestvuju u borbama. Tako se prenosi za Abdullaha ibn Mektuma radijallahu anhu, ashaba koji je bio slijep, da je molio poslanika sallallahu alejhi ve sellem za dozvolu da uzme učešće u borbi i da nosi barijak muslimana. Iako je fizički bio nesposoban za klasičnu borbu, čime je bio opravdan da izostane iz borbe, on nije izostao. Njegova želja i spremnost jasno govore o borbenom duhu ashaba. Recimo, za Enesa ibn Nadra radijallahu anhu se prenosi da je opravdano propustio bitku na Bedru, kao i mnogi drugi ashabi, jer se ona desila iznenada, bez prethodne pripreme. Oni koji su krenuli sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, krenuli su u žurbi i nenadano. Ipak, Enesu je bilo teško i žao što nije bio prisutan u toj prvoj bitci, pa je zbog toga izrekao odlučne riječi: ako me Allah poživi da učestvujem u nekoj drugoj bitci, vidjet će Allah koliko ću se truditi. Svoju riječ je ispunio na Uhudu, gdje se borio neustrašivo, jurišao bez prestanka, sve dok nije pao šehidskom smrću, pogođen sa preko 80 rana zbog kojih je bio neprepoznatljiv. Ovo pokazuje jedno opšte pravilo. Ashabi su izostajali iz vojnih pohoda samo opravdano i tada bi im to teško padalo. Samo u rijetkim, izolovanim slučajevima desilo se da neko izostane iz nemara i taj slučaj je naveden u Kur'anu, sura Et-Teube, 118. ajet. Kad su 3 ashaba zbog izostanka iz pohoda na Tebuk sankcionisana i javno ukorena, ali su se ti ashabi iskreno pokajali, pa je Allah uzvišeni njihovo pokajanje obznanio i primio. Zatim mnogi ashabi koji su bili imućni i ugledni trgovci, poput Abdurrahmana ibn Aufa i Osmana ibn Affana, radijallahu anhuma, koji je uz sve to bio poznat po blagosti i stidu. Svi su, pored svog učešća i statusa, uvijek učestvovali u svim velikim bitkama odmah uz poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Dobrovoljno su se odazivali pozivima i uz to su opremali vojsku iz svog imetka.
To pokazuje da vojni duh ashaba nije bio izbor, nego je zapravo bio norma. Važno je naglasiti činjenicu da, iako tada u njihovom vremenu nije postojao izgrađen vojni sistem kao ni obaveznost, ashabi su imali svijest prema kojoj su se sami pripremali, obučavali i opremali. Niko ih nije morao tjerati i prisiljavati na odgovornost, nego su se dobrovoljno javljali jer su osjećali i znali da je to njihova dužnost. Ovakav način je prirodna posljedica života u kom je vjera stvarnost, a ne puka teorija. Ashabi su vjeru živjeli tako što su uvijek bili spremni na požrtvovana djela. Nisu svi među njima morali biti hafizi i fekihi, ali su svi morali biti spremni za borbu i žrtvu, jer je to bila njihova osnovna disciplina. Ashabi su bili ljudi od djela i safa koji su razumjeli da vojska bez vojnika ne postoji, pa su ozbiljno shvatili i prihvatili govor poslanika sallallahu alejhi ve sellem, gdje kaže: ko umre, a nije se borio, niti je sebi namjeravao borbu, umro je na jednoj od grana nifaka, licemjerstva. Hadis bilježi Muslim. Danas, međutim, situacija je potpuno drugačija. Mi imamo puno bolje uslove nego ashabi što su ih imali. Možemo se pripremiti, obučavati i opremiti mnogo lakše, a potreba je očigledna, jer smo okruženi neprijateljima koji nas napadaju sa svih strana. Međutim, mi nemamo svijest, budnost i spremnost koju su imali ashabi. Generacije današnjih muslimana odgajane su na pogrešnim uputama, jer smo prvo minimizovali potrebu za obukom i fizičkom pripremom, a zatim smo postali doktori, hafizi, trgovci, profesori, što je pohvalno i poželjno, ali smo zaboravili i ostavili kretanje, fizičku kulturu, kulturu sigurnosti i disciplinu. Umjesto da budemo spremni, doveli smo se do toga da preziremo i najobičniji fizički napor, a kamoli borbu u kojoj se život gubi, pa i pored znanja da je šahadet nešto uzvišeno i veliko. Tako smo dobili ne samo vojno nesposobne ljude, nego i duhovno pacifizovane generacije koje ne razumiju vrijednost spremnosti i borbe, čak ni onda kad je ona nužda i kad to znači spasiti svoj život. Dakle, lekcija i pouka iz života ashaba je sasvim jasna. Nisu svi bili komandanti i stratezi, ali su svi bili vojnici. Ako želimo da budemo na njihovom putu, onda je obaveza svakog muslimana da bar na osnovnom nivou bude vojnik, jer vjera bez snage za odbranu ostaje prazna riječ. Budan duhovno, budan fizički.